Kardom, kami khai tuan. Ini tu min kora thomani dat wati wang pen itu ini kaman government fan sarkar fan pen itu lamdon sarkar pen kitoki polam pen itu pi wang lo. Kinian ithom lo itu dak itu ithom sila. Itu number bom lo non dak ni long lo KPLT DS Wajru Hanjang Kiswa lapun ini RI na sudala AGS ini bangke foreign secretary lo KPLT siswa lo lasi ini tum ningkang samse lama ke ini tum risim kang di ot pen ini tum hanang padok nang palang pestami lamdon cetok nang ko wai fit pen itu panang ke ban lapen itu government cetok si lamdon cetok nang ko palang pes itu ko si bang lo itu mahile kaman si pipen lamdon lo cetok itu hang lo lapen itu manang PG lo lapen lamdon lo cetok abang power mukha itu rat tapan ning pangsam theke ason sikum theke itu apana ke pi kedam tang MOU ke sign hut ajak kong lapen MOS hut ke sign ajak kong lahaya power development aku tak sinang kecil ulu tin ini tu ke song kan akini atau war anak kat ke dong model lasi hemprek pen aphere ke itu hemprek pen badet ke itu mane kinangye son tapi pus itu mata sima article 244 RA ROC build ke development lapen kacing kurja bar sai seperti kal dikai longli longpat kacing kurja bar sai article ROC itu apa sini tu dia ini ke hang mang ke article ni ada ni pasti itu kan artikel alam apa dah jadi pasti itu make solamdon nombang itu KPLT siswa ini bangke itu cetok undelo lamdon cetok unde ajo ini sini itu pini itu hati pada bang bom lo lapen itu lamdon nong make itu cetok undelo central government state government la sobu ka artikel alam apa ka jong si cetok ji alam abe pulote mu akhir pistan ini itu song bom lang lapen itu ke artikel bang sini tu kenang sapa si artikel aku saksi itu ke 244A artikel bang sini tu kalau dia kai amang bun kenang pasti itu hala bang sini kenang itu jadi pensi itu laso alam don than itu pindam dan si itu mana cetok unde dalo nasi cingwa tupo central government pen state government pen Karbi Anglong council pen laso artikel aku tak PG claim si itu kan cuma ni lah kado Karbi khai si itu ning si pen do pen nang laso party nang itu laso party ko juga Karbi khai do al ning si pen claim pen article 244 kan itu full pen claim rap pen sidang ko sini kado kabe ta ini Karbi khatana tu diri lo lasi ning kang samse aku thak si non pini radang ko kan live on ko ban ang to kan khana ko ni dum kachi don unde alam ko thak ko khana ko lasi Karbi khai pan ali kilom nanti lawan Karbi khai pan akan kita konfigi ala lamdon kali dia posisi kita jika kita lo. Betul kabe aku tak sini kita mata pasik pensi Karbi khai pan amahang pangting tung te lawan Karbi long we pan an susah kapang surje pan sini kita mata apa jadi sih so lamdon mana tu kita boleh lihat. Kalau